Gavana Mutuma Ntwethingi atinde kaiwa ateka kuria nende kuona ndutingwe bawe kiria Meru bone nyuma ya kanju yawe ya minister kuthira kiura nyuma ya minister wa miunda no banga ni boma town Joy Karwetha okulukwa ni mbunge na kinya kunywithu muma bunge bobatani okulukwa kwa budget ya mpongeli untuburabo wa mumithio kinyanire mibango yawe ya thirikari kiria Meru bobwe karika na bora wari gavana wa ukabere kawira Mwangaza nonekete ochokera kinene ke siasa ICT wikira latirine urutingwe bwa gavana Mutuma Ntwethingi rono rodo thwaneri ni matendula. Thirikari ya gavana Mutuma Nandi ni ambiritie kujukia mwerekera ntuko 52 na arua kuma ari kunywa muma jobisi. Kiumia giki mbunge ya kaunti ya Meru ni iramukurukirie budget ya mpongeri niyo supplementary budget ire ya mbere ya mwaka jo 2024-2025 mwedi jomwe na biumia bithatu mbere ya kurika kwa mwaka jo thirikari. Report was laid on the table of the National Assembly today, the 6th day of May 2025, during the morning sitting. Will as many of our similar opinions say aye? Will as many of contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Gavana Mutuma nkurukina arakurukirwe ni mbunge uma minister bawe bonthe 10 wa muthiari wa miunda ubangania bo matauni na miako ya mwingi Joy Karwetha uria wanywire muma ntuko ya Jumaine ya kiumia giki. Joy Karwetha Karia do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Executive Committee member of Lands, Physical Planning, Urban Development and Public Works in Meru County. Akiaria gavana Mutuma na arikithirio ntububu bwa uritingugi akiuga ati Nandi thirikari yawe ni mbojoru na nikagitaga kurita ngugi. Nandi thirikari yetu ni fully formed na twirende kuritira Ameru ngugi. Ndiromba mawaziri kwambiriria narua Nandi ni ngugine. Every department is very active. Mukaririgite wa kamiti ya budget Martin Makasi akiaria nyuma ya gukurukia mathabu jauja county ntuko yu ya Jumaine amona bubu nonekere kurega kunganirwa ni jamwe mawatho na mitaratara mieru iria tumiritwe ni controller wa budget akiuga ntububu kwamba bukaritia miradi imwe ya thirikari cha county. Control budget yakuga utembeja uticheki chibati gwita kunenganirwa kairi ndene mashukuru ni wakuga akauga mbeca ngugi ya gwaka classroom ebati kuja no through contractor na eto akinyao tukaigwa twairika na it means contractor manyanwe ero ake class atiumba gwaka class na milioni mono tunakwenda gwaka class naona kafaida tawe so na kwenenya VAT na VAT na taxes ile lakini ndio gwaka tukitia cheki antwari bomba kwa so bongwa lokali material lokali nyamto gwaka komba kudha eloko na cost ya gwaka kanyia tukwamite irasi bigwamite over irasi 30 ndene county yetu yonde over that crisis. Kiri budget ije ya mpongeri thirikari ni iritite milioni 190 ire chathuri kiri budget cha wandikani abakiuga ati mbeca iu itatumika kumania na igamba riria gavana Kawira thitangite board ya wandikani Meru. Service board bando itukumba gwita ngugi ya kuhaya kana kuandika no ntukoti itebetikiritie so no tutwekirite mbeca cha kuandika naku bwa mbeca bote 189 million mbeca ira itumba gwita ni kuandikana na twarekere chiendelea gukarakiri treasury tutumba gwitumira naja Meru so tuka move mbeca iu ki batumiri jangi chitakiri mantuja development mantuja tiambiritie na njire ntenderu amwe na bubu nyuma ya miadi egurira minister ojo wa miunda Joy Karwetha kumania ni igamba riria thitangi nario rigi wamba bwangari no ni igamba ria rikire na kugwatikana atari na maitia. Kievana na jau Joy Karwetha ntuko ya kunywa muma akinyokere na ndege muthemba jo helicopter kienine gya kinoru untubunge na bubura kinya bubukitie rwaria runene mitandao ne Kenya ngima nyuma ya kumurikwa kinya ni nyomba cha nteto cha Nairobi.
jonthe kenda bwagitumi ni ati kaunti ya Meru ni gukenera ngwataniro gatigati gatongeria bankathi cionthe untu buria butakujirwo gwa kagita ka miaka 2 na nusu mithiru kagita ka uria wari ngavana Kawira untu buria nandi bukonekana kureta wirigiro bwa guchokera kwa auditi ngugi bwa thirikari. I promise to keep this unit burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. Masindumba, Garu ya siasa, Mtetone cha Weru TV.